Le semáforo tzak holbil tumen ojalá chilenos luma tuka esa he Yucatán helbish tulakal tushe ichilchak yanikon le olale chen le kuchilo hachkabete le kumeya utial jueves le kan tumen kunt bishanil le semáforo goya soku hetzel hehelas nuk besahil yalu helsal ubin le kohanilo beyo umolail to olale kapachak uyantik tulaka le kohano kun kabechahale le nuk besahiloba kukashantik ukalandal uto olal yucateco katik teshka beikuntesh yetel kapata que está botoches ojalá chil Yucatán etsoku hek abdik helas chikuli un número 809 82 28 26 ichmaya white español vale le hela chen utial mak tu chik pahalti le coronavirus covid-19 tu chikul internet coronavirusyucatan.gov.mx tianshan ichmaya tel español tu chikul whatsapp número 9992 0084 89 español kunuk bilatan yetel 9991 40 66 22 ichmaya beshan tu chikul Facebook tian le tushku pastal atsik balshani le chikul medito kukabao tal sistema Android yete Apple le chatun nukulilo katik timako yan sahbensil yok olobe helbish masho chihan kole lo bion chahan mako helanu pastalil masho yan diabetes ti talamil tu presión hpoloktak yan talamil tu puksikal masho shan yanti VIH cáncer beshan wahach kutsu chamale waku kal uchokuilobe kuyubik kanano watu tikin sasakalobe chiko tu seblaki tu nahil sakya le yang natstie ichilu hatsil le pakbel kohan yanikona umolail to ola le yanu betik shak alilo jalu yilal wayan coronavirus ichil hehelas kuchilo jalu kalandalu to ola yucateco yetel jalu betal bashkabet jalu sutmak nukanil ubet hehelas basho kach sukile le nukbesa uhetsma uhalachile nos luma kukati ke kashak altak u 10% le mako kutukulta yan ble kohanilo we Yucatán etzok masik tak yok ol 20% le kuyap tale shak alilo yan shanu yap kuntal kohano gunchik pahal yan shanu yesal ichilu sol tsibil kalikil tu beta le meyaha uyap tale meyahil jalu yilal maupak ale kohanilo yanu beikuntik ushotol ubinukit pahal Lehela, le sol tsibil le domingo 31 de mayo. Behlae, chikpa ulak 52 mako pactio le coronavirus. 41 y tukahil ho. Jujuntule tukahil tsitas, espita, kunukma, isamal, kanasin, mashkanu. Lehela, le sol tsibil behla lunes. Yashuk en el junio. Chikpa 40 ulak mako pactio le coronavirus. 19 y tukahil hoe. 8 uman. Kantule, kanasin. Ostule, tikul. Katul Akili, yetel Jujuntule, Mococha, Peto, Progreso, yetel Valladolid. Soguchukik, 1877 Mako, Sayaktio le Cojanilo. 14, Tanse Turutalo. Ichiletol Sibak Saik Ohelble, Behlai, King, 8 Mako. Untulship, 33 Javoti, Signal Tukahil Espitati Kahagwashani, Yaschayanti, VIH. Kahagwete Katul Mako, Tactile Sutukila, Machik Pactio Mishbali. Ulak juntul ship 59 javoti hachpolokachi kahagbaite katu mako taktile sutukila machik paktio le kohanilo juntul kolel 61 javoti junukma ukahal yash anchati diabetes hachpolok yete beshan takpatu yikna juntumak yanti le covid-19 kahagbalkachi te katu mako mishbayantio juntul ship 63 javoti hachpolokachi le makahagbatu yetelo kacho machik pakti le kohanilo Juntul kolel 66 javoti, ho ukahal, anchahan talamil tu presión, beshan diabetes, kakbalte ostu mago kachi, juntule tu kahlu chik pahati le kohanelo. Juntul ship 67 javoti, kakbatu ho, anchahan diabetes ti yete anchahan talamil tu tamnel, kakbalkachi te katu mak, taktile sutukila, machik pahati wabashi. Ulak juntul ship 75 javoti, ho ukahal, anchahan talamil tu presión, beshan diabetes. Kahak balkach, yetel 5 mako, taktile sutukila, machik paktio mishbali. Juntul ship 82 javoti, ho ukahal, anchahan talamil tu presión. Kahak balkach yete ostumak, tulak lobe, mishbachik paktio, taktile sutukila. Soguchukik 216 mako, 15 actumen le coronavirus. Y Chile 1877 mako, sogutsayal tile kohanila, 1343 soguyolint kubawe. Mishbayantio matopahtalu pakiko 164 y hetz el yaniko kalano etetano shakaltalo tumensakyahilo umola il toholal matubuktiole kohanilo 154 juntulule tiano hospitale kalano humpuli uhabilo le masho kohano batiyan ichil camp el winal tak 94 haptiobe San Samal
Cumbingel tumen junto y clepexila, tilechiculil gela. Tele Yucatán te informa de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Libden Ojeda.